الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Mapuasing kasanglit iban puji fa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat pa Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapay na ing keluarga niya iban na sin mga kasahabatan niya iban na sin hisyu-hisyu in miya magad kanila pakarayawan sehingga na jarumatungin adlaw kiyama in mahuli niya pataptapon na tutudin pagmabuka na to Allah subhanahu wa ta'ala sarta ayaw tud kita niyo mikimatay buat malingkan in kaaunan na to halikusan sinagama Islam ajumlahan sinagama Islam labi awla ayaw tud kita niyo mikimatay buat malingkan in kaaunan na to lamod din ha mga manusia wala nagpatilaul himihinang sindi akan serta imaanib si mga piyanglangan in Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi nanawag-tawag halong sin Quran niya mahamulya panawag-tawag apabila tiyay masin manusia apabila inibiyaw Tuhan sin manusia tanto tuod magparantungan siya di hadunya lawi awla indi tuhad daw akhirah farman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila beriman in mga sila nangako sin nangako beriman in suway sila magmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala sin mattan kabuka kaniya wala tamutunna illa wa antum muslimun iban nag-ibot-ibot in Allah subhanahu wa ta'ala sin suway to di magrida in hambog beriman suway to di magrida in hambog beriman manay kuding hadunya bat malingkan in kaaunan niya mapatay ha agama Islam mapatay ha pag-iman pa Tuhan mapatay ahimihinang sindi akan sin Tuhan sarta imaanib sin piyanglangan sin Tuhan demikian tiyawag di sab sin Allah ta'ala sa barang beriman haruing ayat niya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqq wa qulu qawlan sadida waya kamu mga namaratsyaya waya kamu mga beriman kamuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagkabtangan kamu sin kabtangan marayaw yuslih lakum a'malakum dayaon sin Tuhan ni mga amal niyo wa yaghfir lakum dhunubakum iban ampunong sin Tuhan ni mga pardusahan niyo wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima hisyu in nagtaat fa Allah iban nagtaat pa rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo sa in pagtaat tiyay ma niya indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban tiyay ma niya
dia akan sin Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tantuin manusia yan bang manaykod ding hadunya long sintuhan fakad faza fawzan azima sabun nartud nagparuntungan na siya sin salag-lago paruntungan ding Allah. Demikian in Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagwasiyat day sabkatutan yukatan. Sinsuway pahuguton na to in pagmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinsuway na to pakamduson in pagmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dayin diin na yung kiaunan sin kita niyo. Simu dahatampat kabiyaksahan. Iban sin tampat bukun kabibiyaksahan. Simu daon makita. Iban sin wayrun makita. Long sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haythu ma kunt. Pag mabuka ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, hayin na yung kiaunan mo. Hayin na yung kiaunan mo. Simu na yung kiaunan mo ahula mo. Ibon sin bukun ahula mo. Simu dahatampat kabiyaksahan mo. Iban sin tampat bukun kabiyaksahan mo. Ittaqillaha long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag mabuka ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in pag mabuka Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yan in katibukan singkatan karayawan di naman hadunya labi awla indit ko adlaw akhirah. In mahuli nga mga katautay manguran sin ako hakam Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangadjian ikatugbasin ako kanyo adlaw ini asraru suratid duha wa sababu nuzuliha. Mga pangadjian makawa na to suratud duha iban na sin puno in sabab may takpian og sin Allah subhanahu wa ta'ala in suratud duha. In ayat ini ayat hawpu da. Sa kawain ayat ini address pa Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Khitab pa Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Asupaya kay ngatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya diin siya yalgaan sin Allah. Biya diin siya yulmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban biya diin siya piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala dain hakatan piya panjariniya. Hari kuna amata kita kikanyo bang uno naman in kamaksuran atawakan makna sin suratul duha marina kita niyo pasababun nuzul uno in sabab may takpian na sin Allah subhanahu wa ta'ala in suratul duha laong sin mga ulamaul mufassirin in sabab laong nahangkan wala ni maog hangkan pianaog sin Allah ta'ala in suratul duha pasalan sin wala na nagnaog in wahi mon pa Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi li hikmatin 'azima la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. In ini aun hikmat sa laggo mayta limugay wala ni maog in wahi mon pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin kayban ng ulama limugay wala ni maog in Jibril maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam kauhaan tag 5 adlaw. Long sin kaybanan limugay hangputag 2 adlaw. Long sin kaybanan limugay kapatan adlaw. Wala na nagnaog in Jibril. Ganta dumawahi rin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyadto. Amuyadto in sabab may tapianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in suratul duha. Sabab lando tod naso sa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakarna wala na nagnawmon kaning Jibril alaihi salatu wassalam. Malain kaning kabiyaksahan daran magnaog mo ni Jibril alaihi salam magdawahi ring Allah subhanahu wa ta'ala. Magda kaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa puti ka hawak tuyaon. Limugay hangputag 2 adlaw long sing kaybanan. Long sin kaybanan kauhan tag 5 adlaw, long sin kaybanan miyamon kapatan adlaw, wala ni maog in wahimon pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dahil nga sabab yato naso sa Nabi nato sallallahu alaihi wasallam. Lando to din susa sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam manu siya ri sabya kato tanyo pagdatungan problema, pagdatungan kasusahan. Manu siya abiyakatutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalong sin mahasud di mahatinggi Allah. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Bayta sila ya Muhammad sabunar tuod in ako ay bima'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam manu siya day sabya kaniyo.
Amo sadya in piagbiddaan sin ako iban sin kamo na in ako pagdatungan na puwahiray nga Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima'ning Rasul sallallahu alaihi wasallam manu siya biakatutan niyo magpakananam kasusahan, magpakananam linduranda min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam day nga sabab yatto halugay wala nagnaog in wahimon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam landutod siya nasusah. Hawak din Nabi nato sallallahu alaihi wasallam landutod nasusa miabot din Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahalan niya wala na sa nagpakatahajjud. Long sin kaymanan, halom sin duway room, iban sin tuy room. Malaing kaning kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, daran-daran siya magtahajjud. Daran-daran siya tumindog sin sambahayang ka Allah subhanahu wa ta'ala sa puti kahawak tuyaon. Wala nagnaugin wahi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na nagpakatahajjud in Nabi halom sin duway room, iban sin tuy room. Narun hayan, asal-asal dain mga musyrikun, asal-asal dain mga wayron pamaratsaya, wayron kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, di makatayma hapanawag-tawag sin Nabi, di makataypa hapanawag-tawag sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magduruhon gamman in pangbaba-baba nila Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangduruhon gamman in pangdusta nila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil on hambuk babai di matung matu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin pagyan niya, ya Muhammad, ya kaulong niya Muhammad, sabunar tudlong nin ikaw yan piyasaran na kau sintuhan mo, sabunar tudlong nin ikaw yan wala na kau miyahi sintuhan mo, di na kau kalasahan sintuhan mo, riyo kalan na kay mo intuhan mo. Asal din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkasusahan, asal din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagrinduramdam, akahalan nagjato kaniya, nagduruhunin susa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Impangannal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat insiya wala na siya miyahisin Allah subhanahu wa ta'ala. Impangannal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya tiyay kuran na sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala da naglugay mga katawtay manguran sin ako haagama Islam. Amo na in piya naog sin Allah subhanahu wa ta'ala in suratul Duha. Jajawawan hakasusahan sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam, amin kasusahan na hinang sabab di na siya magpakatali marayaw, amin kasusahan na hinang sabab wala na siya nagpakatahajjud marayaw, damit yan kasusahan amin na hinang sabab magpakarungok na siya kabtangan din ang mga manusia, in Muhammad law niya biyasar na sintuhan niya, in Muhammad law niya tiyaykuran na sintuhan niya. Dun hayan ni maog in Jibril alaihi salatu wassalam diyanin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aqna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Amo yan yung sababun nuzul sin ayat mga katawtay manguran sin akwa kami salam lin kita'il wahi asabab sin wala na nagnaog in wahi mon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yato nasusin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil magpakahuna-huna in mga manus yarun hamakka bat in Nabi na to sallallahu alaihi wasallam piyasaran na sa sin Allah ta'ala, bat in Nabi na to sallallahu alaihi wasallam tiyaykuran na sa sin Allah. Sa kaliwala nila kay ngatanin Allah Ta'ala rin niya pasaran in Nabi niya, in Allah Ta'ala rin niya pasaran in Rasul niya, in tanda niya piyanauban siya magtuy ayat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ila akhir al-ayah. Kulang maglawiin man na sin ayat mga katawtay manguran sin ako hakam Islam, siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu duha. In duha amuin gain naman hakabustak sin mata sin suga,
Asa kira-kira ri parumatong insambahayang juhur pagtawag hatod duha. In waktu yan siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nampain Allah subhanahu wa ta'ala di siya sumapahaununo para kala buat malingkan yung siyapahan niya yan nagdara karayon dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya aun parunhan pagyanun salatul duha. Amin sunnat ko sumambahayang dunhan pagyanun salatul duha. Sambahayang si mga tao na kauna, sambahayang si mga tao daran-daran nagtatawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In waktu duha, in inisiyapahan sin mahasuk ci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pasyupatan sin Tuhan na Rabbul Alamin wal layli idha saja. Siyapahan day sabsin Allah subhanahu wa ta'ala indum apabila tumigidlom na. Indua waktu ini mga katautay manguran sin ako hakang Islam dahil ha mga salaggo-laggo waktu ha pangatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya siyapahan sin mahasuk si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nain ini rin ha mga kabasaran niya dahil ha mga katinggihan sin Allah subhanahu wa ta'ala in makaraus siya mana pa hauno-uno na in piyapanjari niya walau kuning kita piyapanjari di kita manjari sumapah piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sayin Allah subhanahu wa ta'ala manjari siya sumapa haununo na rin ang mga piyapanjari niya biya na singkayban ng ayat nagkasabot halong sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala wattini wa zaytun wa turi sinin wa hadhal baladil amin. Siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin attin iban sin zaytun iban sin hula mulia hula lapas din hakatan kamumulahan hula lapas din hakatan amin longta bukun marayaw amunin hula Makkah amuin hula sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nain Allah Ta'ala siyapahan niya in dua waktu ini amunain ad-duha iwan sin dum apabila tumigidlom na. Subhanallah. Inyat tu bilang pangukabi saja sin Allah Ta'ala Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sain jajawawan hakasusahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ayat sin Allah Ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad bangin kiya susahan mo yan hangkan kau rik magpakatahajud marayaw hangkan kau rik magpakatub marayaw hangkan kau rik magpakahali-hali marayaw sabab intiali mini kau piasaran na kau sintuhan mo tumtuma ma wadda'aka rabbuk wala kau tiyay kurang sintuhan mo wala kau binin sintuhan mo wama qalaq iwan wala tud dimugal intuhan kaymo wala tud nagmahu kau intuhan kaymo in ikaw yan kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ikaw yan kiauluman sin Allah subhanahu wa ta'ala unnal mga katotay manguran sin ako akam Islam in Nabi nato sallallahu alaihi wasallam dahing ha mga nabi pilihan kalalasahan sin Allah ta'ala dahing ha mga nabi miumulya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha mga nabi piyagidda sin Allah subhanahu wa ta'ala din hakatan kanabihan niya intanda niya Nabi nato sallallahu alaihi wasallam wayron dahin ha mga adlaw labi awla na bang dumatong na sambahayang malingkan pagkarunguan na to isilawak ingan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan wayron dahin ha mga sambahayang hikatunay sin kita niyo ba't malingkan magkasabot na tuhingan sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hangkan long sin Allah Ta'ala kanaruwain ayat long sin mahasuk si mahatinggi Allah alam nashrah laka sadrak long sin Allah bukun kaya Muhammad lianuan na mo kay mindaghal mo liunan na mo sin pag-iman liunan na mo sin ka-Islam wa wada'na anka wizrak iban inig na mo dahin kay mo inpardusahan mo subhanallah wa rafa'na laka dhikrak iban yangkat na mo insasabutan kay mo intanda niya daran-daran magkasabot na tingan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in initanda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tun siya piyasaran sin Allah Ta'ala wala tun siya tiyay kuran sin Allah subhanahu wa ta'ala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam lando in halga niya Allah subhanahu wa ta'ala lando in mulya niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan subay talasahunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin madtan paglasa karena in paglasa ta para Rasul sallallahu alaihi wasallam duun takaba kanin lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan long sin mahasuk si mahatinggi Allah qul
In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Baytay sila ya Muhammad, labi aula ng mga sila nagguwal mattan malasa fa Allah, baytay sila agad na kamuka kulong sin Nabi. Paragbusan yun na yung kakahinan kulong sin Nabi. Hinangan yun na yung mga kasunat-sunatan kulong sin Nabi. Yuhibbukum Allah, kalasahan na kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna mga katautay manghuran sin ako ha kamu Islam. In pamaham sin tao Makka, wala tuod nag-amu. Amin pamaham naling panganan nila in Nabi biyasaran na sin Allah. In panganan nila in Nabi tiyay kuran na sin Allah. Saukat na wala ni maugin wahi pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaliaun tud hikmat sa lago-lago. Long sin kay banan magtatapsir. In sabab laong nahangkan wala ni maugin wahi. Pasalan aun day ha mga anak irok simon paway sin Nabi nato sallallahu alaihi wasallam. In mahuli, miyatay in anak iro ini. Dahil nga sabab yan, tulong sin kaywanan aminin na hinang sabab, may tawala ni maugin wahimon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil, yasuusin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. Ya Jibril, bukun kadaran ko magkarika, kudaran kita magmiting-miting long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In jawab ka na sin Jibril alaihi salatu wassalam, inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalb. Law sin Jibril alayhi salam Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan ako wala ni matong marikay mo ganta magdawahi sabab law sin Jibril alayhi salam in kami mga kamalaikatan la nadkhulu baitan ditod kami sumud palaw sin bay fihi suratun aun pattahalaw niya wa kalbun iban aun iruhalaw niya. Subhanallah. Law sin kayban ng ulama in sabab hangkan wala ni maugin wahi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab aun anak iro miyatay dung habay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam simud maton nalyanuan mayan ang palyanuan amunay ni maugin wahi ring Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna bukon to in sabab hangkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na diatungan wahi karna sindi mugal na kanin Allah atawakan tiyay kuran na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tawakan wala na siya miyahi sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. In sumpat sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairun laka minal ula. Subhanallah. Ang pasyaiyan sin Allah ta'ala, tumtumaya Muhammad in adlaw akhirah, labi marayaw kay mo, dahil sin kiyarunan mo wihayaon, amon in dunya. Ampay patumtum ini wala sadya timugtub ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunal na sa long time address pa Nabi. Biyaitaan siya sintuhan na to Rabbul Alamin sinin adlaw akhira. Labi in karayaw iwan sing kalingkat din sing kiyarunan mumihaw na munin dunya. In inibukon sadya in wasiyat ni pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kawa lapay kita niyo katan umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In suway na to pasinupon palong sin pikilan nato labi aula papangatayan nato in adlaw susungon nato amunin adlaw akhira labing kalingkat iwan karayaw dahil sin dunya kiarunan sin kita niyo bihayaon sabab in dunya ini luhunda sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini malanyakda in dunya ini makatautay manguran sin ako ha kami Islam pag enjoyan sadya sin kita konsumko ni sa tay kuran tarin dunya konsumko ni sa hibin tarin dunya hangkan ayaw ta palabihon in pag dunya tarin sin pag akhirat ta. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam iniyan hakatutan yung katahan hatungod sin parihasan dunya. Suy-suyhan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parihasan dunya. Law sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran shurbata ma'in. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sadya law ning kiaawnan sin dunya ini. Bat himalga patuhan hangka pikpik sadya pikot tanto wala na nakainom tubig intaway pamaratsaya patuhan minsan da kuman ang kakainuman diha dunya. Sa tanda in dunya way halga ka Allah. Tanda in dunya in ini piapan dari sin Tuhan mazra'atun lil akhirah. Bang upama kun amini paghumahan sin kita. Pag hinangan ta ibadat,
paginanganta karayawan, paginanganta pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya bang kita manaikod na ring hadunya, bang kita mig na ring hadunya, aw naman pusuon ta karayawan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In dunya mga katawtay, manguran sin ako hakam Islam, in ini, lalabayan da sin kita niyo katan. Ayaw tuod taliun na tubating kita niyo tumagtak dari hadunya. Ayn Allah subhanahu wa ta'ala, piatuntuman niya kita niyo sin parihasan dunya, long sin mahasud si mahating ya Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tuntuman niyo long sin Allah ta'ala, in parihasan dunya, in ini kaimug-imugan niyo sadya, in ini pag-enjoyan niyo sadya, sa tunsong ko ni say kamuyan manaykod na rin kaniya. Aruing paayat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Famal hayatud dunya bil akhirah, famal hayatud dunya wa fil akhirah illa qalil. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mo i-compare in parihasan dunya iban sin adlaw akhirah, tantulong sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan in makatunga, wala siya nakatunga hakasaddapan hakasadyangan dito adlaw akhirah. Pagkusin man mo siya tawiyang katustawiya amunin ipaglumba-lumbaan nila. Pagbati naman dahin hakatugan magtuy dunya na halong sin pigilan niya. Pagkumus naman gimo aring habay niya dunya magtuy halong sin pigilan niya. Hangkan sa kiatampanan ng pag-akhirat niya. Hangkan sa kialupahanin at law susumon niya. Sabi pangannaling dunya ini, amunin hulaan sin siya, in pangannaling dunya ini, amunin tampat kakal siya ron halaw niya. Wallahi al-azim. Katunta na launta, di migin dunya. Di malawa in dunya. Sa makatanto kita in kita migdeng ha dunya. Bang sa upama, sumot palang pikilan sin manusia, but in dunya ini, tap-tap siya paghulaan, tap-tap siya pahutangan sin manusia, suway niya rin kalupahan, duwara, bang di niya abutan malanyap in dunya siya imig nga dunya. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan, long sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasatun, magadhata niya taybang siyarahon na magtupakumul niya tura. Subhanallah. Tura. Halaw sintuyaw minsan hambok panyap. Dahil ha mga panyap kaya pagmilikan niya rihadon niya wala miyagad simul palong singkuhon niya. Uminto ini. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yatsba'uhu maluhu. Bang siyarahon na magtupakumul niya akaran siya sin arta niya. Wa yatba'uhu ahluhu, agaran siya sin family niya. Wa yabka ma'hu wahid, amurain hikawin law sin Nabi, maranya sumut magtupalaw sin lupa, ang bukda amurin amal niya. Bang siya nagsambahayang amurin sambahayang niya, bang siya nagpupuasa amurin puasa niya, bang siya lamod din ang mga tao nagmarayo of Allah subhanahu wa ta'ala, amuratu in maranya palong sin pakubulan niya, walaupun in uno-uno na kaya pagmilikan niya rihadon niya, di dato maranya palong sin pakubulan niya. In sasakatan niya malingkat hikabin niya ra, in bahay niya malingkat hikabin niya ra, in usahan niya marayaw hikabin niya ra, bihan, tanda sin in kita, suway tari kalupahan, in kabuhidi hadon niya magkalanyap da. In kabuhidi hadunya malawa da, in kabuhidi hadunya di tara maraf adlaw akhirah. Sa baba kita ri pahadunya, baba kita biusan pa sin Allah Ta'ala kabuhi, ando usalun ta mag-ibadat pa Allah, usalun ta huminang karayawan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, asupaya madawhatta inayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tumtuma ya Muhammad, in adlaw akhirah labis ya marayaw kaymo daing sin dunya kiaunan sin ikaw bihayaon daing nga sababyat tumakataw tay manguran sin ako mulya ayaw tud kita niyo malipakasin parihasan dunya, ayaw tud kita niyo matipu sin parihasan dunya, sabab in dunya ini biya na sin sambat
ini kay ibog-ibogan sadya sintiap-tiap da ingkatutan ni usakawa ingkatan ni hiwin da singkitan niyo. Ingkatan ni taykuran da singkitan niyo sa amparuhon natin pakibadat nito Allah. Hijjatulun natin pakibadat nito Allah subhanahu wa ta'ala sabab amuranin makatawang katutan niyo adlaw akhirah. Amurayanin mahinang sarap madawhat natin ulong iban lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila piyari hala na tumaray pakibadat na to kaniya. Apabila yang paru na tumarayaw in mga dia akan sin mahasuk si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sabab konsum ko ni sa mawa kita ban sindi dahil kita ni magbalik damat to Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In kita ni ini in katinin ring Allah iban magbalik da kita ni umat Allah subhanahu wa ta'ala ikawin na turahin dunya ikawin na turahin kasanyangan di hadunya angkan tumtumun na tuin ayat sin Allah ta'ala biyaitaan niya nabi na to sallallahu alaihi wasallam walal akhiratu khairun laka minal ula in adlaw akhira ya Muhammad tumtuma labi marayaw kay mo dahin sin dunya kiarunan sin ikaw aqulu qawli hadha astaghfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mga katautay manghuran sin ako hakam Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin siyabot niya nabi na to sallallahu alaihi wasallam inyat tumalaggo na to patuman hakawising kita niyo malaggo na to pamintangan hakawising kita niyo sin in adlaw akhira in susungon sin kita niyo lawi in kalingkat iban karayaw lawi awla na yung mga tiyaga masyad diya kato sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yato ayaw na to ukpason in kalingkat sin sulha ayaw na to ukpason in kasanyangan halom sin sulha ayaw na to ukpason in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhira sarta ayaw tul kita niyo magrida in hirahang na to in pag-akhirat na to sin pagdunya na to. Sagam naman in dunya ini usalon na to hay kapusok sin pag-akhirat na to bukon in dunya amo na ini manglubos sin pag-akhirat na to ayaw in dunya hinangon sin kita ni tiranan malawa ni pag-akhirat sin kita niyo hangkan na kaminsan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkhutba siya kay napusan khutba sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dun ha mga kasahabatan niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabunar tuod in Allah piapagpi niya in hambog ipon sin dua tampat amin tapat bukon kakkaling kasanyangan niya bukon kakkaling kasadapan halaw niya inhi karwa tampat amin kakkal salama laming kasanyangan iban kasadapan halaw niya piapagpi siya sin Allah ta'ala banghaw no harway ni long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pinisin ipon ini in tampat kakkal salama lamay kasanyangan wainong katugtuan niya ay bimakna pinisin Nabi in susungon niya munin adlaw akhira dahil sin tumutog siya rihadon niya dun hayan wala nakatahan timangis in Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu timangis in Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu sambil na inu-inu in mga kasahabatan may tanagtangis in Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu sakali timpiag tangisan sin Nabi sin Abu Bakar as-Siddiq in kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in piapagpisin tuhanin ambok ipon harwa tampat hambok tampat aun katugtuman sin kasanyangan iwan sin tampat way katugtuman sin kasanyangan pini sin hambok ipon niya unin tampat way kasanyangan niya in ipon tu yatomunin Nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay bimakna tiyaw niya to dahalom sin pangatayan in ayat sin Tuhan sinin adlaw akhira lawi marayaw dahil sin dunya kiarununan sin kita. Subhanallah. Kanayaw takalupahan. Kung fi dunya kaannaka qaribun aw abirus sabil. Aw ning ginhawabaran mo biya kausin sa kaula-ula ng laway-laway sa jariha dunya. Kung sungko ni sa migdakaw ray hadunya. Atawakan aw na ing ginhawabaran mo biya sin sa pantun ng lilihan-lihan sadya. Kung sungko ni sa migdakaw rin kaniya ay Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaminsan iyan ni mga kasahabatan niya in akulaw na iban sin dunya
long sin Nabi. In akulong na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya dalong nga si sa pantun hambuk taon. Yaon siya na ngura-ngura hatas sin pagkukuran niya. In mahuli na kita siya puun kahuy. Sarta simulong sa mong papun kahuy yaon. Wala na naglugay binigda siya ring hamin. Puun kahuy yon puwas man siya similong. Ay bimana, biya kita siniyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kiyaon ang tamaripadon niya, biya da kita sin sa pantun na nilong silong yaon. Inta o bang sumilong di dalumukay. Mataas na intaw sumilong, katuntan na 5 minit, 4 minit, migda siya rin hasisilungan niya. At tawakan pataasunta na intaw rin dalumukay, hangka jam, barwa jam, sumilong nun hasisilungan, piyak silungan niya, pat malingkan migda siya. Ngayon kita baribad diha doon niya, biya dito sa pantunta. Biya doon sa pantunta. Ang kanpila sa jama kataw tay mangura na wala na to na nahimangkan niyo na nakatutay niyo. Niyo na nakatutan niyo. Tanda niya hambok lain hamang nga maas sing kami napuhanan biya nakan kajirawtan rahimahallahu kiyawa na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron dahin hamang nga taong nakasud pa lang sin pikilan niya sin adlawin hatod na sa matupakuhol niya. Adlawin hatod na sa matupakuhol niya. Amo pagkakita o panghati sin adlawin hatod na sa pakuhol niya. Mismo baran niya wala niya kaingatan sin adlawin hatod sa pakuhol niya. Ito pamintangan dakula katutan yung dunya kamintangan. Pamintangan katutan yung rakula yung dunya tay kuranda sin kita. Subhanallah. Hangkan pasinupunta marawin ayat sin Tuhan walal akhiratu khairun laka minal ula in adlaw akhiratum tumaya Muhammad labi marayuri kay mo rin sinamin dunya kiarunan mo. In sumpat sin ayat sin Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pagka pini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in adlaw susungon nin adlaw akhira na iyan siya sin Allah Ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tumtumaya Muhammad sunda kau rihilan sin Tuhan mo sin dirihilan amin magrida kau. Sunda hirihil kay mo sin Tuhan in hinda ginis kasanyangan kanikmat-nikmatan hadlaw akhira min magdapa-dapa ko rito hadarat sin Allah. Ambok na inha mga rinihilan sin Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam amunin al-Kautsar. Al-Kautsar hambuk sa salamatahan sin Tuhan na to Rabbul Alamin pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuin sa salamatahan wala kiarihil ini dayha mga kanabihan bat malingkan Nabi na to sallallahu alaihi wasallam. Di na kausuyan al-Kautsar. Amuin pagbahasahon sifat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Kautsar. Makainom sadya kau hang kakainom daing kanyari na kauhaw sa lama-lama. Subhanallah. Yat tumalagko na ririhilan ng Nabi na to sallallahu alaihi wasallam in sugpat sin aya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ang pasyaiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala alam yajidaka yatiman faawa bukun kaya Muhammad kita kau sin Tuhan min hal mo wayrun ama ay bimana yatim kau sa gawat tiyabangan kau sin Tuhan gam naman labi pa in kahalan mo rin sin taga ina iban ama in tanda niya wala ko piyasaran nawapat hi ama mo aun pa ina mo pagwapat hi ina mo yan pain apo mo pagwapat sin apo mo yan pain amaon mo pagwapat sin amaon mo yan yung mga umat kumalasakay mo ay bimanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim sadya siya pangatod na to sa kawain Nabi sallallahu alaihi wasallam mataod ng halaga ikaniya mataod in malasa kaniya lamod na kita ni umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan biyandaan sa sintuhan piatumtuman sa sintuhan alam yajidika yatiman faawa bukun kakita ko sintuhan mo ya Muhammad ini kau yatim sa wala ko piyasaran sintuhan mo kam naman tiyabangan niya kau wa wajadaka dallan fahada iwan kita kau sintuhan mo inhal mo nalalawong ay bimana wayron panghati mo mang uning kita piaturon sintuhan na kauna uning hukuman pianaw sintuhan na kauna sa hidayatan ko sin Allah biyaitaan kau unin Islam, biyaitaan kau unin iman, biyaitaan kau unin ihsan, biyaitaan kau sin mga tao na nagjato kaniya ay bimakna ini panghalagay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi Nabi na to sallallahu alaihi wasallam bang
basta huling kawhisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, long sin bahasa tabihaon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kailo makabasa, di raysab makasulat, mukali in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa tanda sin panghulmat sin Tuhan kaniya, panghalay sin Tuhan kan, hidayatan sa sin Allah. Hidayatan sa sin Allah. Amin pagbahasahon maingat pa siya rin hakatan maingat. Di hadunya, amunin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam. Insumpat sin ayat, ang pasyaiyan sin Allah. Wasman, siwi-suwi sin Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaq. Wala kau kay Quran sin Tuhan mo, iban wala in Tuhan di mo kay mo. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, tuntu min adlaw akhira lawi marayaw kay mo rin sinamuin dunya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, iban sunda kau rihilan sin Tuhan mo, sin dirihilan magrida kau. Ang pasyayan sin Allah, alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukun kakita ko sin Tuhan minhal mo yatim, wa wajadaka dhallan fahada. Iban kita kau sin Tuhan mo halin ikaw, wayrun panghati, wayrun pangingat, sinununin nagjato na kauna, uling kita pianaw sin Tuhan na kauna, sa hinduan ko sin Allah. Hidayatan ko sin Allah, piatumtuman ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang pasyawasiyatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun long sin Tuhan na Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkaw magpakalanggal yatim, ando ayaw mo to siya dusta. Ando ayaw mo to siya pamungungi. Ando ayaw mo to siya baba-baba. Sa bang kakausan bang kita magpakalanggal yatim, intawan mo ta siya. Bang kita magpakalanggal yatim, bang kakausan pakaunon ta siya. Bang kita magpakalanggal yatim, bang kakausan tamungunan ta siya, sabab intao maulong anak yatim. Lawi aula hataw nag-ayok po sin anak yatim, intao yan maglundang marani ang maglundang panunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Along sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannah. In ako long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin tao naghidjatul, nag-ayupot, nag-ipat hayatim, biyahay ni kamilong ni halong sin sulwa. Ay di makna magkapag-agad-agad sila iwan sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam. Hangkan wasiyat sin Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal yatima fala taqhar. Bang kau magpakalanggal yatim, ayaw mo dustaa, ayaw mo baba-babaa, ayaw mo pag-amahi, sabang mo kakausan pakauna. Bang mo kakausan tamungan ni tamungan na, sabab malagbo ing karayawan ha mga anak yatim madawhat sin kita. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Iman bang kau magpakalanggal, tao manglilimos, tao mangayo kay mo sin uno-uno fala tanhar. Demikian ayaw mo risab siya dusta, ayaw mo risab siya baba-baba, ayaw mo risab siya pag-amahi, sabang mo kakausan wasiyati, at tawakan bang kau mabaro mihil-hili, ayaw hari pa kau makarihil pamungungan mo pa, hari na kau makatabang limuton mo pa, hari na kau makatabang sa dustaon mo pa. Sa as-sa'il long sinallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tanhar, ando ayaw mo to siya dustaa, ayaw mo to siya baba-babaa, hinkahin na po sanayat sin Tuhan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun ing karayawan iban sin ni'mat dihil sin Tuhan ko kay mo fahaddith, pamahalaya ka, pakitaa, biadiin kau hulmat sin Tuhan mo, biadiin kau liag ko sin Tuhan mo, biadiin kau piawidda sin Tuhan mo, inyan pakitaya Muhammad, hakatan mahadjana, asupaya kasaksian nila, in ikaw, hipo kau sin karayawan, iban ni'mat dahil Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan bang man papagbarakatun sin Allah, in wasiyat, tawakan patuntun sin ako kanikaina, asuratul duha, amin wasiyat sin Nabi sin Allah ta'ala, anabi na to sallallahu alaihi wasallam, iban akatu taning nakatan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فأكثره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن قسوة الصف تدوم السواء. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.